Bingo! 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 Wah, lihat teman-teman, ada permen lollipop teman-teman. Langsung aja kita kasih mereka ya. Wow, lihat teman-teman, Boboiboy berubah jadi Rangers biru teman-teman. Wow, keren sekali ya. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut lagi ya. Wah, mantul. Si Mail berubah jadi Rangers hijau teman-teman. Ayo teman-teman, langsung aja kita lanjut lagi ya. Wah, si Mita berubah jadi Rangers warna kuning teman-teman. Mantul sekali ya. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut lagi. Wah, lihat teman-teman, Abang Saleh ada-ada aja Bang Saleh. Bang Saleh berubah jadi Rangers pink teman-teman. Ada-ada aja ya. Oke teman-teman, langsung aja kita lanjut lagi ya. Wah teman-teman, ternyata yang jadi Rangers merahnya adalah Upin teman-teman. Terima kasih ya teman-teman sudah membantu kakak merubah mereka semua menjadi para Ranger teman-teman. Jangan lupa ya, pantau terus channel kita Ruhul TV.